abantu ko bashize turagira gute abantu ko bashize mwashize ubukristo bwashize turi mu kurimbira kuza buri munsi bakabwiriza mwananiranye mwakishijwe tukaja mu ijuru umunezero waragiye akaza utega amaboko kutukibira haruguru ntayo ugitega waraguye twamenye amakuru udufaranga abana bagiye hanze bari mu kureza twatumye ufata uburozi kubera urugomo muri mu kugira urugomo rwamaze abana n'uburozi urugomo rwamaze abana rubishiza mu busambanyi urugomo rwamaze abapasiteri ikaho yabamaze ngo tuye kumwe ikaho yabamaze umuntu uzosanga muri sona umuntu uzosanga muri gym umuntu uzosanga ku ikaho uzontera igikombe umuntu uzosanga ku ikaho ngo mwene kofi ko ndamwe ikaho cyangwa ndi muri sona nakenye urupande nje kofi jamais dans la vie. Amen. Sino yo barabayumbi bangana ufite uzi umwuka ngo neza ngo gukenyera urupande ngo hariya jewe kofi nyobo yabayumbi gutya ngo gukenyera urupande ngo ngiye muri massage yamaze abantu tubishiriye muntu yoje muri piscine abantu bose buzuye nko karoga piscine yambaye ubusa hayi wewe ariko mugira ubwo bukemane ariko ubwo bwarashize piscine iri abantu bose hanze ukambara ubusa n'ukuri kwimanuka muzo ngo kuro n'umugi wahe abakristo tugira imico yacu turase n'imico y'abakristo abanyamurenga tugira imico yacu amen ntamuhumira abana mwahumi ariko bana ariko mworetse ngo jewe uje muri piscine nambara kabutura kagera ngaha nimara ngo tani mu gituza ari gutyoga nindangiza ngo ndevangeliste muri Kadeza nindangiza ngo ni president w'abayumbe igituza kiri hanze nambaye kabutura kagera hano ngo ndoga nindangiza isa ku nkombe za kwicaraga narushe ngo ndagaramye abantu bose ko barambona ariko we nimara ningavuze ngo ni muzamura ibiganza biragatsindwa bizotema bana bamugisha shimitorero rya Philadelphia n'ubumwe bakorana no kumutakura itorero rya Kanani Sovel Karumeri ndetse n'ayandi yose abatura Bujumbura Imana bamugisha duciye bugufi imbere y'abarevera duha mikoro suko tuzi kuvuga cyane ariko n'Imana yabishatse ariko duciye bugufi tubashimira abapasiteri Imana bamugisha shima itorero ry'abayumbe naryo Imana bagire neza siningabo zo mu kirere Imana bamugisha koza akazi gateye ubwoba ndarushe nariko mvuga ati bakomeza ngumemera umwuka kuva na gatano muri veye sinaryamye ni posho turaza twama twinjira na nijoro sinararyamye neza kubera akazi k'Imana tuzokira hano none turateranye n'ejo dufite amaterano na kabiri dufite ayandi na gatatu dufite ayandi na kane dufite ayandi na gatanu dufite ayandi ni posho dufite ayandi kugazaninga ndahwereye kuko Imana ariko niyo nkuru nafasha some sintinda nakanya gatoya cyane fata kugira ngo tunezererwe Imana Igitabo cya Yohana 15 murongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu gusa Igitabo cya Yohana 15 murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu tumabwiza some mu izina rya Yesu. Haleluya. Haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto muri ryo muri shawe arikuraho iryera imbuto ryose naryo aryangaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye kane mugume muri nje nanje ngume muri mwe kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Amen. Amen. Haleluya. Kanaje Kiswahili ninde ugifite ba Kiswahili dufasha nyino haravuze ngo mimi ndimi mzabibu wa kweli
na baba yangu ndiye mkulima. Na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu, kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa, lakini tawi lizaalo ulisafishi ili lizidi kuzaa. Ninyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, isipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akaani ndani yangu, nami ndani yake. Huyu uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamuwezi kufanya neno lolote. Amen. Hamuwezi mukafanya neno lolote. Sema amen. Amen. Kiswahili ni cyiza, gusa imyaka iba myinshi turi ino, gisaye kutugora ariko ni ukugerageza. Kaniyegereza Imana mukunga minota mike simpagurutse abayumbe kubera ko bakoze akasi kandi karemereye gateye ubwoba. Turanga papa sindondogore minota 2 fate naje direction n'indangiza tuganira ijambo Imana ashize ku mutima, dusoze igiterane kuva na 5 kugeza none. Ntahe mvuyire hakurya mu Ngagara, mvuye mu gihugu cyo muri KDP, musenga mvuye kuri mvuye kure sibza hafi. Turanga papa sabona Yesu zamura volume wote. Mwarimu yakize twadukumuranye tuwaruse umwaka ushize muri veyo haruko Imana kubara kurinze cyane na madame Imana yabwo cyubahiro. Negereje revera wanje kuva muri KDP bwagiriza Imana ugweze umugisha. Tugiye kuganira sasa. Amen. Nudakizwa, nutemera ngo ukurikire Yesu, nutemera gukiranuka, nutemera gukorera Imana, inkota y'Uwiteka iraje. Nutemera gukorera Imana ni bibi, nutemera gukorera Imana inkota iraje.
ijambo ryavuze Yesu wenyine, abwira abantu arabwira ngo nije muzabibu w'ukuri. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Abo nije muzabibu w'ukuri. Nataniwe niwe nyiri umurima. Ishami ryose ritera imbuto azaritema. Haleluya. Kandi ryari imbuto naryo akarushaho kuribagarira kugira ngo rirushe kwera. Yesu niwe nyiri umurima. Yesu ni umuzabibu, niwe duteyeho. Nutera imbuto igitondo kimwe nyiri umurima naza gutandura azabisobanura. Amen. Nutera imbuto, mwene data dufanikije urugendo ruja mu ijuru, mwene data turi kujana, nimba utera imbuto, nimba utazi kuvuga neza, nimba utazi kubana n'abandi neza, birya byose uzi nudakiranuka, nyiri umurima araje kandi nta kindi azatwara, afite umupanga azogutema. Yesu yarashe azana igitabo kizima gikwiriye, abonga barizeye bose bakizera iryo zina ryanje, nahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ariko abantu barasa bemeye ko kwitwa abana b'Imana, bashika hano barahindura ivugo, baza bitwa abana b'Imana, ariko imbuto zabo n'imivugire yabo n'imyambarire yabo ikagaragaza ko atari abana b'Imana. Abantu bari mu kugenda nuko abantu bari mu kuvuga, tukwitegereje neza tukabona imivugire yawe uri mu kutwereka ko wamashije, ariko twitegereze indani tukakuburaho imbuto. Abantu babuze imbuto, abantu barabusinda ibyuya bikaza, ariko witegereza imbuto zikabura. Muntu arabwiriza akabwiriza, ariko hano hanze bamwitegereza bagasanga nta mbuto agira, ni ingumba. Kandi twese ntawo kwemera ko uzara umwana ngo wemere umwana bigikuri, cyangwa ngo umwana wabashake wemere ko yoba ingumba. Umuntu wese avuga ngo umwana wanje iyabyara, ariko twebwe abantu bamwe babaye ingumba ntibakibyara, abandi ntibakikera imbuto, imbuto zirabuze mu bantu. Abantu baranganye urukundo rwarashize, mwene so nukuza ahubwo ukarushaho kumutera amabuye. Nta muntu ugikunda uwundi. Mu gihe cy'imperuka birivuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazaba bikunda, abantu barikunze. Mumana nanje kuko umusukuze arabije naribabushaka nibura bose bo kumfasha mumakuru Yesu yewe atawagumya muri Yesu ngo muri icyo ashaka ntawiringira Imana ngo Imana imukoze isoni, ntawahaza Imana amaso ngo Imana ihumirize. Abahaza Imana bose yababereye maso. Dawudi aravuga ngo Uwiteka ngo yaba atabera amaso umudugudu ngo barinzi babera amaso gusa. Iyo Uwiteka atakubera amaso, ibyo byose wibwira ngo bikubereye amaso, ntakikubereye amaso. N'Uwiteka ukubereye amaso, umunsi yo kurekura isi yose yo kumenya. Harabiringiye amafaranga, harabiringiye abakomeye, harabiringiye amenyo y'intama n'amenyo y'inyamaswa, hari abandi biringiye uducupa n'uduhu, ariko ibyo byose ntibikubereye amaso. Umunsi umwe bizogaragara. Ushaka wo kwiringira Uwiteka, Amen. nimureke dukizwe tugarukira Uwiteka. Na uyu mubiri mfite wafa, Ariko tegereje nizeye bazazanira undi mubiri usa n'uwo yazukanye. izo ntangazwa n'umugabo ugendana Bibiliya irimo abagabo bakiranuka Imana baze kuva kuri Yesu, ariko agasambana afite Bibiliya kandi akazagenda yivuga, akazavuga ngo Yohana ngo bamariko ba Stefano, kandi abagabo banze kuva kuri Yesu baravuga ngo sitwamuvaho ko bari ibintu twamubonanye.
nimba mutwica mutwica, ariko twarangiza tukayisambaniraho. Umwungeri akajya intama, kandi umusanzwe umwungeri ashinzwe kurinda umukumbi. Muri kino kinyejana pasiteri mukuru afite intama 50, afite nk'abagore 3 biwe. Ngoko turaje mu ijoro, ndi umuzabibu kuri chamye yose rite azoritema vurore upa tazokamwa muri pasiteri uri bishopo musu mw'inkoti zoza, nta kindi zobije gukora no gutemagura ibintu byose biteze. Mweri mbuto mureke, sisi ni wasafiri. Ibrahimu ngo abamba amahema, harabamba inasi iwacu, hano ni akanya gatoya, iwacu ni mu ijuru niho dutegereje mukiza ko azava. Ibyo bindi mwiringiye nimubireke. Muri mu gucurana mwenyine kuri mwenyine, mwaragaze ko turaja mu ijuru. Nta juru twatujamo. Ijuru sijye bamuyomba, sijye badinzi, ijuru sijye basama, ijuru sijye bahinda, ijuru ni ry'Imana, ni ry'abana b'Imana biringiye baza guhindukira Satani. Haleluya, haleluya. Kizwa reka. Nubwo bataragufata, nubwo batarakubwira, ariko umutima ni umuhamya. Nukuri umutima uzubwira umuntu ngo simpanje mu ijuru. Byose birindwa kuko n'ubugingo bikomoka, ariko imitima yacu twayujuje amashari, tuyuzuza uburozi n'inzangano n'ubusambanyi, nibyo biri mu mutima. Mwene turagize ngo dutegereje umwami Yesu, lakini Yesu yuko ari kurudi, uzasigara wenyine. Nutumva amagambo ngo hindukire umugoroba, yewe Yesu yoza nijoro akadutwara, hindukirira Uwiteka, nimuhindukire. Kimona nigiye turimo ko giteye ubwoba, timuzi uko tworyama ejo ndi tuzuke, muzi igihe turimo. Ariko abantu bariraye, abantu bariyekuye, abantu bamubwira ngo ino ni iwacu, ino si iwacu, umunsi umwe tuzotaha. Kandi Yesu arubwo yoza akatujana tukiri muri no mubiri, ariko kandi ariga yoza bigasaba ko duca mu kuzimu, tukabanza gupfa tukazobona kuzukwa. Amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza, amaraso ya Yesu. Ntakini cyamuzanye ngo aje gutuka abantu. Naje ndumugabo ushije isoni, mfite abakazana, mfite abako. Ndumugabo ufite umugore, mfite abadata bukwe, mfite abamuyomba. Ariko nditwabona ubwoko ngo bushire ngo bugende. Kandi Yesu ntakindi yadushiriye no kugarura. Ntabwo naje kubabwira ngo ngiye visa iraje. Visa uziri murazizi, genda utonde muri Aseri neza, wicare imyaka bashize ya kritere, uzogenda muri Amerika. Neno la Mungu. Nukandira kugenda kuri declaration, shaka umuntu kudekarara uzogenda. Nukandira kuri atike, genda ushaka ifaranga na passport, ugende muri ambassade ya Amerika ra mu Kigobe, ubabwira ngo nshaka kuja muri Amerika, nugira umugisha bazogutaramwe visa ugende. Ariko kandi inyuma y'ibyo byose tuzoja mu ijuru. Nimureke ibyaha, nyiri muri marahari karaza. Imana iri hafi kuza guca imanza, kandi kiza kinezeza ngo ntizoshuka kibera. Kandi ikintu Imana yadushizemo kome carte memoire cyangwa flash ni umutima wawe. Uri mutima w'umuntu ni uzomurega wenyine. Imana izocomora umutima, ikibambazi zaboneka televiziyo icomeke, nirangiza gucomeka ikubwira ngo ireba hano ibyo wakoze, kuko nta munsi wakoze icyaha ngo usige umutima. Ntaho umuntu aragenda abwira umutima ngo usige hano ndaje, inzagenda nkajana umutima aho ndego cyose nkawurengukana na benshi mba ndi kumwe nawe, kandi umutima ukambwira ngo kofi iki ukoze sico.
umutima ntutinya umuntu. Nicyo gituma Imana izokoresha umutima mu ijuru ikakubwira ngo reba, wa munsi warasambanye, wa munsi wanditse amajambo amwe kuri telefone, wa munsi wagize ibi n'ibi, si wowe uyu nguyu. Ntacu uzireguza ngo uzabwire Imana ngo Mana ndagushimiye kuko utazusha ubwakibera. Kandi mu ijuru ntihazaba declaration, deliberation ntayizobaho muvuga ngo basi ngo mbabarira ngo nakoze akaha gato. Nta kaha gato gahari, ibyaha byose birangana. Nimba waragambye mwene so witegura umuriro witeka. Nabone kubona abantu isi imbere uko yabaye, umuntu akagwanira mu ikanisa ngo ukeneye bureve, umuntu akagwana mu ikanisa ngo akeneye ubupasiteri. Ubupasiteri gufukazuka utuma ari mu kuzano barangiza bagakora amanyambwa kuri podium, tukagira ngo twasenge pasiteri, naho twasenge umuntu wo kuza gucura abagore bacu. Simwe muri mu kubisana ngo dusengere mwene wacu natwe ngo tugire pasiteri, mwamushitse hano agatangira kudukoza isoni aho gusengera abanyamuhamagaro. Taya haleluya. Kirisi Tuzamura ibiganza. Abagore mu kumva hano mukumwe soganda mu gisagara bari mu kukubeshera no kuri kw'Imana umutima wose umuhamya. Ntashupa rya primus watumye wa munsi ikimenyi n'ikimenyetso wararishe ndetse uri mwera mushumba wari kumwe n'umutima uri mu kumwe soga abantu kandi uri mu guhumuriza ko kagenda ukanje amajojo uri mu kuza wabayinga. Ntagenda yuzu tujojo uzuki jojo uri munsi gutu umuntu w'umugore ukuze n'umugabo uzugenda ukanje jojo kubera iki nukuze umwitabi bufrode kamwa nizoga fraude ngo tuzu guhumure ariko mu ijuru zizohumura. Dinela zise Curanga papa, curanga gato. Numva ibintu. Curanga gato numva ibintu sasa. Kizogaragara ishokoze wishuba abandi basa baguruka nijoro ubagize ubwenge nti bakiguruka basiga bagenda kumanywa uducupa twose n'uduhu tuzaba turi inyuma yawe. Imana ikubwira ngo si farmasi ko itarizwe mwisi. Iyi farmasi wayitunze ryari? Iyi farmasi yavuye ibi bihuru mu kujana nibiki utuduhu tw'inyamaswa zafu udukuye ayo menyo ntorese muntu yo kwiringira agacupa ngo niko karinza abana n'ukuri kw'Imana. Hakika ya Mungu Imana twabonye muri Bzura, Imana yagabura abanyabuzuri kazana amazi mu midege ariko Imana agaragaye inganje, Imana agaragaye ikabera ariko Mana yaje none waraje no uri mu kwabo twara uducupa ugakenyereraho amenyo yose niwo yafite ari wawe ngo nibavuga ngo baragututse wowe ukijijwe tugututse gute ko twabwira ngo garukira umwami Yesu ngo tutse gutukunguko Yesu ubugingo bwawe. Haleluya. None we runaka za uri wa buri munsi urukundo mugurana n'urukundo nyubake ko mutavukana kandi ubwo muvukana kandi babashingiye wowe wawe akarenga buri munsi niki none tuvuga ngo turagututse tugututse gute warese n'agashesho n'uriya muntu kuba zamuvuga nabi wowe muzamujana gute? Uriya Mungu muri mu kujana ni musaza wawe
iso n'umwe nyoko n'umwe ngo twamenye amakuru ko muri gukora amanyanga warese wamwirinze kandi ukuri ko Imana ari umuntu waguciyeho wa munsi hari umuntu waguciye nibwo atabivuze ariko umutima n'umuhamya sana ni bubaga sawe harantu naindeje bundi ngiye kumwa meza bage kumbeza meza ndasohoka mbwira pastor ati je simwa meza aho narindi turabonana nyuma uraza kumbeza meza muri biro tase kubera iki urampa meza muri biro ni kumutima wambwira uraza arangije araza arambwira ngo none ko reko watekereje kuri ndamuga ati pastor mfite ama message yawe tari meza iyane nuraguze umbeza meza nikonteye tiwompa meza nzi kuri uri gisharanka imango nemere ta meza ubu bazobumpaye uzabumpaye amaji n'umukate ariko nuwihana nka pastor ukampa meza zobamwe amaraso Yesu n'umubiri wa Yesu uzuko abantu benshi bani kumwa zaji bataka imwa meza turi mu kujya umukate tutakijya umubiri wa Yesu kubera baduheza ibyo ngibyo bintu byarakomeye turi mu kumwa zaji hameze yaragi umubiri wa Yesu waragi ni hakeya cyane turi mu kumwa jingi ngo muganda kugurara mu alimentation yose ariko uzomereza basenga bose buzu umuka wera base musanzwe pastor kaza gutanga ameza kera akabaza kijira amasengesho tukaza kumubona ninga mu gatondo avuye mu ihuduma akaza gutanga ameza avuye mu ihuduma yuzuye umwuka yatambuka kubwiriza no kumeza umuntu akadatinya kuyamwa ariko abo bungu ari mu kwamasoka mu nzu y'umugore utari uwo ni posho ninga mu gatondo agahungura Bibiliya ngo no musi ni cyumweru cya mbere natanga ameza yarangiza kaza ngo paka mwili wa Yesu nta mwili wa Yesu aguhaye ji aguhaye umukate yuje kuba mwili wa Yesu bamuhinduye komana ndi mukubabara nishoka tuma mpava ngiye gusenga ngo minsi mikiye ko ndumva bikeneye abazo yafatisha bazo yamena kana apana ngaye yubunane ngumbe visa wiwe oya keneye ayubutitile hayureve zakumbwira ngo wowe uri pastor ariko ibintu uzukura turi pastor hawo umunsi wasi yara kuja gusura Kristo umunsi utari wasi yara uzuja gukwiki mu bakristo utatangajwe mu kanisa muri mukuja gukora muri urasani kuri kwima tawo ntuza gatoke evangelist niyo senga muri Kades ndasenye misozi nirangiza ntongere kandi nyubake dusanga Yesu basi nagira ngo ukanduka message uwo nyine ntayandike n'umugabo ngo ndabasura agahengera cyangwa umugabo adahari ngo yewe ngo se umugabo arahari ngo yaye ngo ndaje mukanya gato kukuramutsa reka hamagara umugabo atebuka aza bintambara yabaye kwishirana mu nzu wonyine ngo mukorane gahunda mwembe muza gute iyo janye na biganiro nayo ndiwe tukaje gukora gahunda je nyine ndagenda ndumu niba mwe ushango ngo Imana namwe ngo gusiga amavuta kunda ukwamurengeza uzo ngo basiga amavuta ngo singa Imana namwe ngo ngora mikamandiko ngo kunda ngazi huzo yewe ayo mandiko yo wowe uzuyandika gute kwanza hey haleluya no tuzamuriga no kuri
Yesu zera imbuto. Amen. Turi gutegereza umuntu akabyina tugategereza ko yari imbuto umuntu akabigifuma akarinda saza ari gifuma nishogaza ngo haleluya ngo dutera ngo haleluya yewe haleluya mesherizame kandi je muco ndi mutangara nico mpangwanya ngo umuntu musaba musengera ngo aze gukora iki uzi pastor rugagaza ngo yabwirije ku meza ayiwewe ayikamwe ndasemusaba rugagaza ngo yabwirije bakabunda bande ayiwa mudagiri ngo yabwirije mudagiri bagihamira ngo babwirije muzi umukutano w'iwacu cyangwa umunsi w'ameza ngo duhameza ariko mana yaje ariko wari gitangaza nko umuzinda twaviga kenke tukaje kumwe ameza umuzinda ariko mana yaje bitandukanye no kuja ahandi turimo kuja kumwera ameza ni gitangaza biratandukanye mana yaje muzi twagiye kumwe ameza ko muri Nyakidego ku ijimbo twavuye iwacu igihe duhinduye ikanisa tukaja muri Mitonde tukava iwacu hagiga kenke tukaja mu Bidego kuja kumwe ameza ayiwe byari bitangaza abantu bakaza baririmba umuntu akarimba afite ubwoba pasiteri bose bakamajuguma reverend arahaguruka aze kubwiriza agiye gutanga ameza ibintu bigakomera ariko ubu ngubu bakigira ubwoba bwarashize imitima yarafuye bamwe n'abakristo imitima yarafuye bakiciyana indaraza yaragiye ibyahandi bikivugwa ariko reka amabwire ngo ushaka gukiraza aratingwara niba ushaka gukira umugoroba rata indwara yawe Yesu aragukiza rata indwara yawe Yesu aragukiza muza abarundi twabwirije turaza turageraho kino n'ubunyine barimo kuduhindukirira mwe mwataye Imana twari kutubwira mwataye Imana mwaje mufashwe none mwageze inomera nk'abandi abakobwa banyu bari mu gusana bari mu kunywa inzoga kera umukobwa w'umunyamurenge ndiya mwaga inzoga ariko ngo babihomora asigama yirenza amacupane ntanasinde akamahaguruka ari muzima ariko ni mwihane Yesu yu karibu kurudi tujitakase kofi mwene se musaga umunsi umwe nzofa kandi nzoja mu ijuru sinzoja mu ijuru ndi umuhinda sinzoja mu ijuru mwene se musabwa nzoja mu ijuru ndi mwene Mana samana haleluya amen tuzoja mu ijuru mutakure tuzoja mu ijuru umusinzira cyangwa umuhinda uzoja mu ijuru umukristo ntabwo ijuru ari ry'imirara ijuru ni ry'abana b'Imana tamira rizoja mu ijuru tamira rizoja mu ijuru hazogenda abakristo yazogenda abatunzi makana sigara Mana hazogenda abantu babitsina na mitima yabo abantu uko bashize turagira gute abantu uko bashize mwashize ubukristo bwashize turi mu kurimbira kuzaha buri munsi bakabwiriza mwananiranye mwakijijwe tukaja mu ijuru umunezero waragiye wakaza utega amaboko kutukibira haruguru ntayo ugitega waraguye twamenye amakuru udufaranga abana bagiye hanze bari mu kureza twatumye ufata uburozi kubera urugomo muri mu kugira urugomo rwamaze abana n'uburozi urugomo rwamaze abana rwinjiza mu busambanyi urugomo rwamaze abapasiteri ikaho yabamaze ngo tuje kumwe ikaho yabamaze umuntu uzosanga muri sona umuntu uzosanga muri gym umuntu uzosanga ku ikaho uzontera igikombe umuntu uzosanga ku ikaho ngo mwene kofi ko ndamwe ikaho cyangwa ngo ndi muri sona nakenye urupande nje kofi jamais dans la vie sino yo barabayumbi bangana ufite uzuye umwuka ngo neza ngo nje gukenyera urupande ngo hariya jewe kofi nyobo yabayumbi gutya ngongeye gukenyera urupande ngongeye muri massage yamaze abantu tubishiriye muntu yoje muri piscine abantu bose buzuye nko karoga piscine yambaye ubusa ayiwawe ariko mugira ubwabo bw'Imana ariko ubwoba bwarashize piscine iri abantu bose hanze ukambara ubusa n'ukuri kw'Imana ukamuze ngo kuro n'umugi wahe abakristo tugira imico yacu turase n'imico y'abakristo abanyamurenge tugira imico yacu
abana mwahumi ariko bana ariko mworetse ngo jewe uje muri pisine nambara kabutura kagera ngaha nimara ngo tani mu gituza ari gutyoga nindangiza ngo ndevaje resto muri Kadeza nindangiza ngo ni president w'abayumbe igituza kiri hanze nambaye kabutura kagera hano ngo ko ndoga nindangiza isa ku nkombe za kwicaraga narushe ngo ndagaramye abantu bose ko barambona ariko ngo nimara ningavuze ngo ni muzamura ibiganza biragatsindwa bizoteme muzamura ibiganza niriwe nambaye busa kuri pisine nirwa nkangira gatenga nazano ariko rugagaza abagiye mbere mana bishe byinshi abatasha je wanza gupfa ngwingwi Bukavu none muri ibintu twadura nabyandi Burundi je wanza gupfa twaduma n'abayumbe basaze ariko mwakijijwe mwarese pastor baba yamwita womenye ibintu ikanisa aje wenda ari umuntu wa Kenya gakomedi ngo akane ikanisa ajye kurangura ngo kandi rimwe n'abakristo bintu zose biri kompre nukuri ko Imana ndavuga ngo nukuri hari amakanisa amwe nogurisha notanga hari amwe yo kugurishwa nyine bakajana kuko ibintu biri mu gukoraga ngo biteye isoni tuzamura ibiganza tera haleluya nawe zamura tera haleluya Joza nivugi shona na pastor menya makuru kuri acu umugore w'abandi kandi yanze kumuva bamugenda ndamwambuka pastor ndagukeneye none aya makuru mukuri kwa kuvuga wacu umugore w'abandi byagenze gute kwanza buzuhera gwe kandi akabagore mugira umutima muzoja mu ijuru abagore muza makuru mubise muzi ibintu mubise mu mitima yanyu no mu mitwe ayiwawe cyangwa abana b'abakobwa muzi ibintu bibise muzi abakozi b'Imana benshi bayumbe murabazi muzi abakuru nawe ibinyoma nukuri ko Imana murabizi muratuzi ibyo dukora byose tubyine tureke baratuzi aba mama baratuzi nukuri ko Imana baratuzi ajiskaze nyagikundiro Solange Ranzi Madame Kofi aziyo naje merewe neza nige naje ibintu bitaciye abagore mu gutunga telefone password ntimenwa n'umugore ikabibiye wenyine bana yaje password nzoesha nyagikundiro Solange nakoze ubukwe banyambika ikanje urya ndamurahirira none ku mugaragaro ndavuga ngo nguyu umugore wanje umwe wisezerano kuzogaza afuye cyangwa fuye nafa aha ngaha hazuba tolerance nzoshaka cyangwa ndeka ariko nzoshaka haramusagiye no shaka natanafa ngagenda nawe akakendera gushaka azogenda harabyemerewe ariko ataragenda nyagikundiro Solange nusoma ensemble tufite imani ikomeye indashobora kwirengagiza amarira yawera muhumune dufite imani ikomeye indashobora kwirengagiza amarira yawera bakubwira Imana avuga ngo yavuze ngo uriya muntu ni umurozi bamusenya urugo ngo bavuze ngo umugore wanje ni umurozi nkarusenya ahubwo nkwiye kumusengera agakizwa atakizwa agapfa tuvuze ngo makuru apotre Gitwaza yabwiriza ukuntu ibintu byari bimeze ariko kubera amasengesho ibintu birahinduka aho Kristo ndidukwira guhunga abanyanteke no bakwiriye kuduhunga kuzumbona ugahunga kandi kimenye n'ikimenyetso nonandikira message zo gusubiza mbe nzogutumbira gusuzogira isoni wenyine uzoyizimya ndawukubwiye uzogerageze uzoyizimya wenyine uzonandikira message hazogira umugore w'ipimano naravuze nje nza ndahira hazogira ugerageza hano yandikane Bujumbura hose na ruguru yandike message tivovoir cyangwa no umukobwa wiyahura uvuga ngo ugiye kwandikira Kofi koma sava uko wigize nikwazo bagufata niwigira igitebo azokuyoza ibicafu niwigira ikintu cy'agaciro azogushira ahantu hagaciro uzuko tusiga dushika mu nzu abana batagisa bashika mu nzu uyu mwana no musitano
ngo nawe nuwaje ngo nawe nuwaje uyu mwana ni gute ko badasabana ariko Kofi we abana barindwi bose nukuri basi bamwe bose no kubanyana bamwe n'abanyina abandi bagasa ariko nyine bakagira uturasantu bahuri ariko pipi tarenga umwana ameze ukunda ameze ugo imitwe imwerekeye ino abandi koma sava ariko Kofi we yemwe bantu bimwe koma sava nimukizwe